O, doktor Ifigeni. O, Katja. O, doktor Ifigeni. O, Katja. O, doktor Ifigeni, tako sem vesela, da nimate nočne izmene v bolnici. Katja, najina ljubezen je kot magnet. Ne bi me mogla ustaviti niti nočna izmena. Samo kaj pa, če bi imeli nujno operacijo? O, jaz lahko delam dve stvari hkrati. Aha, vedela sem, da varate zaročenca Bojana z gospodom Erikom in gospoda Erika z doktor Ifigenijem, gospa Katja. Angelca! Ne varam Bojana in ne varam Erika. Samo izgubila sem uhan in zdaj ga iščem po svojem ljubimcu, doktorju Ifigeniju. Aha, zarekli ste se, gospa Katja. Vi ne nosite uhanov. Priznam, ne nosim. V resnici mi doktor Ifigeni meri vročino s posebno tehniko telo na telo. A ja, no, če vam samo meri vročino... Ne boste me potegnili za nos. Vem, da lažete, gospa Katja. Priznam, to je bila laž. Resnica je, da sem mislila, da je v postelji moj napihljiv krokodil, ne pa doktor Ifigeni. Saj veš, kako se rada pogovarjam s svojim napihljivim krokodilom. To je res, ja, res se radi pogovarjate z napihljivim krokodilom. Oprostite, ker vam nisem verjela. Ne, spet sem nasedla. Vem, da sta ljubimca. Kako to veš, Angelca? Mar bi se dva ljubimca tako strastno objemala v postelji? To res ni tipično za dva ljubimca, vendar sem dobila anonimni klic. Poklical me je sin Luka in mi povedal, da sta ljubimca. Angelca, zdaj pa vi lažete. Sin Luka tega ne bi nikoli naredil. Ja, pa bi, mami. Sin Luka, svojo izdajo se mi strl srce. Zakaj si to storil, sin Luka? Zato, ker imam dovolj teh laži. Ne morem gledati, kako varaš mojega očeta Bojana. Kako pa veš, da je Bojan tvoj oče? Ker sva si tako zelo podobna, zato. Saj sem praktično njegov klon. Ne, ti si praktično moj klon. Ne, saj je vendar očitno, da si praktično moj klon. Ne, očitno je, da si njegov klon. Kaj pa vi najraje vzamete na plažo? Napišite v komentarje.